Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Nimba tanjira on program y'Ebyamagara nimbara musi honto musibire kurungi nimpuraje namanyangwashyireho abo kubakeire ak'Ebyamagara nakakuru munonga abo kambagira ngo amagara ngakira magana so ahabwe shongejo ntubakira on program eji nabanyetacho butunji charity umuhereza kandi omwabaziyogu natayisa Dr. Jamil Luyimbazi okuruga Star Medical aho omurembo rwambarira omukijungu okonho irwarereri ahari kutsebuka kandi amazima gargo mwabaziyogu nowe twakoresa mbukugu obwo kubasa kutugarukira mu ebibuuzo byitu ebimutwira numubuza okumara keire karingwa buri rwo kubanza rwahamuhero mu kwezi ntubandi tugaruka mu ebibuuzo byanyu emukwa mutuburize then nabwanyuma tumanya ngo wacenga ninga wayetegereza wewe yiwachikozire kandi impugano ndijo ngo chikore echo inekora no kuza aha social media platforms zitu na mnongo za ha Facebook Bajeta TV West nehinda jiliking ninga shijukunde then #Ebyamagara ishakwa notere chibuzo chawe kandi na ha X handle yitu nico chimwe @TV West UG #Ebyamagara then nabwanyuma ikibuzo cyawe tushakwa ntikisiyo mukugu nakikugarukiramu program wetine kushitwaho abakazire health products binebyo kunyabironje munonga kandi nyesigangu binje mbikorise tubiri kutondo mutono mukuru no mukayikuru kandi bishango maduka go no mwihanga kandi beyi ni ncha munonga eri kubasubwo munya Uganda bitunje okuruga omyanyejo bwene maza kunchiriza nyakire Dr. Witu omwabaziyogu abase okongera kutweyanjurira rero ekibuze cyoburize inkushaba ngo tejamatu kandi wotachurire hati manye mutsa kuchondera yo program wendijo abo kuba hantukorro mukire Dr. twakwakira nanyi nashimira kuba nimwe amazina babagagambire Luyimbazi Jamil ku Star Medical Center umutawune yambarara twakwakira nanyi nashimira kuba nimwe abantu bene buzo amagara no shaga kadire ndwara nyingi so nanisha ngo tutarikiraho nkeza nshemereza kinesho oguna jatinda mwetise okuruga cha bujimbi najangu kwari kuza kushesha enkare gumaneja ombicweka ahura na yenda ngo agiheri ngo kine kiretwa ki mugwambo kwangu cyo buriro bukukira kwata ahitukushoreze enkare ntubetero na tract infections abakazi nangwa bo nibakira no kufuna candidiasis eri ku kwata umushweka naco nico kimwe kabaretero kushasha batyo so ikikukiro kube kikuru aine kuhikaho mu irwaro akareba abakugu bakabanza bakebera enkari yeye kureba ubuzibahi bukuruga abase kufuna ombazo guramu yambe nico kizibe cyangwa ekikubasa kurete eco byakirahwaho ntuntu etaga gukora tetse ezukukirari ezo cyonka abakukiro bwenge buceka cyendari gana ekizubu aho nto cyukwa nikereto tindwara y'ubushambani UTI tindwara ya bushambani onkane ndwara rukurugo mu buyonjo bwitengere yitwebonezamo abakukira nito tukwerwaza ngo ko kuza omukigo wano yeboneza ushanga weho bukoke nyuma wabuteye ko misho warugaho buriro butweta UTI ninga prolonged use ya antibiotics ninga umbazwa kwito bukoko ko gumera gwito bukoko burungi no bubi gusigayo candida abo kuba candidates zukwito antibiotics kandi buri muntu naba no mufurora buri umwe nabasa kubagina buceka cyenda rigana bagine cyonka ko kwe kurenga ebambe munonga ati mbananimira nko gwa arsazi then guhendera gwisuro bwo bukoko tunacenga je ko gamba antibiotics cyereko mu munongo mbarire ba typhoid abantu abine bacterial infections n'umutako bayine ulcers resure H pylori bakampumbaza ukwita H pylori nugwasa kwitira mu kimwe no mu flora ningo bukoko burunjo bwe obwakubire no muyamba kume biceka biye cyama ahendere candida yabaniyo yakura kuba nebera umuyonga hati haba ho Dr. Hanshongeje kugira ngo enkari egumeneja netonyo cweka kuri yo muhanda nuguba gwigara what happens muhanda nugugwigwire cyonka kahago kukakwijura kine receptors zukusindika ninga obusimo bukusindika information ahabungu ngwatesha hazo kushesha zakora zitazashika cyonka ko kushanga ha kustretchinga harwire
atakubasa kustretchinga je kusindika information je aha bwonko ojo shangangu watandika kushesha information ete kutambara je nguheyigureje ninga habure kwiguraje hato shangano shasha wanoshesha okwana notene ko burondo buriburwe akakoko ecya kabiri information nebeta kutambara je mu system ejo seba yasya yo bawashohoza wo hace disconnecting abo bityo abo kugira ngo utari intact. Jesus Christ. Baguna jatano banyeta Joani na jangu yasye myaka 22 ngo konkatakazaga micwe. Konkati Dr. Nchibaho kama sasire nabuzananye. Nikibasika. Akabachi. Nikibasiraje munonga ikubasa kurete kinte eco nebintu bibiri ubwiro bukukira. Ejo kubanza hariho abantu abo kushanga bine kitweta imperforated hymen. Echone. Aha ebicweka biyebye cyama bikigisire hazirwe hagisire. Hakacinga hakwasire umukura kwe hakazarwa hakingire. Jinchi manyisangwe nkari nagishohozaje ebindi nabishohozaje cyonka bo nabasa ko mico ari kuza mu cyonka shagamero kusigarira consider detakoreta etakushohora rera kumariyo burire kane yine kushora ati nico kurebera nawe yayirarikeje yabuza nikibasuko ogumariyo hurire cyonka nikitwarakire atandika kushasha. That is one way. Enshonge ya kabiri ya namanyango magarage ya registre hono ndijo muntu wena cyonka takuzamico nkikimanyisa ayigwire cyonka takuzamico. Exactly. So kwara abayigwire cyonka takuzamico na etago kugenda bakakora hormone profile ye ninga hormones ze zikakeberwa kureba yabaze runomo ese sheme kubana ziretera mu diazomico. Okay. So washanga hormones zezo zitakubalance ngajo mu mubiri nikibasa kumuzibiro kuzomico namwa kibasa no kumuzibiro kuzara. So ayine kutandika bucereka ra myaka egemito kakebera hormones tukareba yabana zibalancinga then tukakora na scan bakatera ikishana bakareba mu nda yeye hariho buzubuki baso kushanga hine buroke gendije ri mu nda ya de kirukomo munonga ngo naco nkibasa kumuzibira kuzomico. Asham ekibuze cya kashatu oguna Jatin banyeta cy'umuhanji na ruga katerera ngo ayine myaka 32 ngo akarwara infection hati yahise myaka na akijurwiri ngo agiro mbashaho bamuheme bazi yaburicika tinguko yacu dutabininzire konka byarema ekizubuniki kandi akorese ki ikizubuniki ikizubu cyo nakimanya abacyari uri gukira kwa kushaka tugira ngo ayine infection tumanya ngo ayine uburiro mbicweka biyebye cyane niyo meaning abakubasa kushicengo mukundi ne ubwiro bukukira ne basa kuberi ne rugo mukwegita ningeri UTI ataho nto batakuspecifying uburiro bo yaba yabwikiro mukwegita ari kureba ububonero nkamizi mabi ari kureba mbwenu atarije ayine kubanza yamanyangu na yafuno bujanjabi omukundwa we yatafunere bujanjabi buzuma tarukubasa kuterera kwakorga yagaruka korongeza. Ecya kabiri yaba inabakundwa bingi bona bine kufuno bujanjabi ninga besasiro kuba nabakundwa bingi abakwandika kabi ahamagarage. Enshonge ya kashatu ayine kuba namero mbazo guba muhira kagumarayo noro muromo gwitu gugumire munonga ni nkomana ko mbazo wagenda ushangana ugumira kubi. Yes. Kwara abenazo mbasha wabashikire ebyo byo nabyangire ekikukiro burungi no kukora test tweta culture and sensitivity tukarebe kikacho bukoko bwayine na no mbazo gukubwita tukamuherezo mbazi akabasa kuterera akabaje. Ekindi yamaro mbazo ogwe ayine kurebeka ngo bicweka byebye cyama byagaruka ngo koko burungi obukumuyamba kumuha protection ningo kumukuma ruhangana yabututiremo aho nabasa kubiyeho mukunywa amakamo yogurt cyunkana bwe oyine kumanya ndi umuriro wa shukari ndi umuriro wa pressure ndi umuriro wacu kuza kufuna doze kire yaine mu bundu burwire bukubasa kumuzibira kunye bishajo hino mbazo gundo zitweta za probiotics ezaine kufuna yamara treatment eji yadukoresa jakacheza je hata garuka miro mbazi ogura mukume
cyonka ine banza yagaruka yakakebera umukundwa weye akamanya ninga n'umukundwa weye inonduje umuntu wakwegita nawe ekindi cyakashate kikubasa kurugaho buzubu nenyeboneza ninga hygiene obuyonjo bweye nobu wakuja twakombaza gukushira burungi cyonki butari muyonjo UTI nesigara so aine kuba najwara imyenda giriye miyonjo akajugorraho kandi akakakasangu takozesa sabuni yana ibonezaje aine kwehara sabuni abamwe bamana kuteka yo buhoho ubona nuhino kubukija bukahindura pH y'ibiceka byawo by'cyame yakubire ne yitubukoko bukwiziramo aho ibiceka by'cyama bimukazi bira acidic yego haramuka acid akakwitubukoko mukako kutayo sabuni watayo za perfume zishumya acid ejo ubukoko bubasa kuba nibwiyagara ubukutahira so enshonga ni nyingi ho cyonka cyukiro burungi no kusitama no mushaho mukaganira ukareba ikizibu cyenyina cyikuruga yana itago gukora karica akajukora yetara karica akamanyangu oine kuhindura umbaku environment nana sexual life yawe ninga bakundwa bawe nicyo kiramu yambe nanyenda garuke terebo kacaca yogati omwana orowe muntu yakujata ateje yogati ituguro maduka ateje pakinjira tamanya biha ateje tekureta ubwo bukoko burungi atinchanje ndokorese yogateria amakama gagita gabutosha echecho nacho tushobora kuba tugamazuro mu maduka tukaba tujam tugine effect kuchiro burungi namakama abo enshonga ya preservatives yes konka na yogurt teyine enshonga cyonke cyakunishiro burungi namakama kugira ngo tugara mu preservatives zindi nabwo nawagashanga umuduka cyonko ari kutam preservatives ntuntuhara effect ya preservatives zibakuchira kozesa ngo berastinge munonga but generally wotakubasa ku accessinga makamo funa yogurt wano basa kufuna kasente ko mu ibraro bakufuneza probiotics so mbazuguriyo ubiro bukuchira twakugambira abantu biruka bagwegurira so cyonga kinchendo ubuzabasha abakumanya je probiotics ezo zimwe bukabinjira ngo kuteko mizo kanywa hariho bujumana nebindi basa kuyamba kuterera katiro katizakibuze kindi ugunagira ngo akarwara kantu karinka kazimba aho ari kushohoreza ngo nikashasha munonga yaza kwejuna ngo akazo mu irwariro bamuha cream yo kusiga kayanga ngo mbwene ki akikorere ki obo burire mabweta hemorrhoids twatwabushomiseho kare nyuma so hemorrhoids zezo Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Icyo kubanza aine kwehara kurya ibintu bigumire munonga ibikumuretera kufuna constipation. Muhogo na nebitekere yabiri abinere wa mizi mingi munonga kwenda kugira ngo ashokozeje. Okay. Nchirujira size yako abo yangira ngo bakamuha cream yayabire cream ishikireka kanga ntubasa kufuna option nijo ninge kinde cyo gukora kumuherezo mbazi ubwo kumera yamiro mbazo gwa kabura kuterera ntubasa kukashemeza tukiyo kwa kugumira nako kabura tukwa ingana kanga kushasha nagumera gumuyamba wo kuba akakanta kakureba kazimbire hemorrhoid n'uguguri yo musi ngwagire mushagama ekasigaro kwe kabura garika kuriya ekaguma yezimbire so ntumhombazo go kumuyambe cyo kubanza kuhazimbura akarema kuba inflamed akarekeraho kushasha icya kabiri kuyamba go musigaro ko mushepo so umusogo kugukwanga gwasigara gurugutyo gwahikarevo yo kumuremiso kushohoza abone ngo tukubasa kashara tukakiyaho kandi ukamwashara umusino ugaruka gweko ni gwejoininga hano tushare cyuka cyago twasiringa tugaruka twakoma muterekeraka ko wakigamba ni kiraka tuteraho kiraka abasa kuba yaterera yabaje gwe najangwa ine umwana we akabura appetite naye mokora kandi arwire n'ubuhere naye yagura mununga arwire ki ngo ayino mwaka gumwe n'eshicweka umwana w'umwaka gumwe n'eshicweka
tukumanya appetite agiye no butingana habo kwa tukumanya izuba nari imirundo engahe cyonko buhero bwiro bukukira skebies nubwo rwo mu burofa oyihireho nanecho nabasa kuba atandikire kufuna mu oburwiro butweta za boiro so obuhero boti yatushobora hino kuba buri mu mahira butari mu mahira kandi nana appetite kubura aro kushanga kige cyangwa cyo mwana yarugere naco mu buto cyonka yana areba kizuro meza birasha tugaruke nyuma nikitaga kurondereza munonga hariho buriro kuretera abantu kuburwa ki appetite abo kuba ababana batuburo kukira bafuna kiriro yakushanga umwana ine typhoid cyonga kuba kufuna uburire ngaza typhoid bakora kubiba burwa ki appetite so mama ine kumanya umwana ogwe appetite nwe buzire ninga umwana no kwatwire ku rugazarwa yaba no kwatwire ku rugazarwa abagumikirize mpora naza kupiking that's him ya nuwogwe nkwari cyonka bine nabo kureba ngo umwana nazo mwirara ko umwana kiri mu myaka byo kugema yes azamwa tugema abana hine grafe protinga akipande cyabo kureba yabo mwana kirono zigenda nizeyongera rukura umunomo so yareba kiro zitakuforoginga nomo abanza akakasengu yareba abashaho yabashoborera ngo nareba kiro zitari umunomo uburo umuntu ushanga hakora maybe tebafa yahiba kuterera kikatu cyonka grafe gene kuberi muri ki nene mushoborera so ine kufuna umushawa kamurebera grafe je akamenya yabo mwana aramuna akura ninga tufuna stunted growth then obuhere nayitaga kushikaho abashaho bakamurebera bakamutanisize kikasho buhere nane shabiko yakumutamu umuyo yonkane basa kuba niyo eri endofa umuntu ushanga ide shabiko yo ya meza atanu ni yari kutamu mwana kihama aye hari shabiko yendofa umwana munabiseje imirundi nkebire shati izoba cyonka hisi abashaho bamutanisize yabaziriske busy ninga boyruzi nezo burabe nizibasa kuretera umwana kufuna uburwire bwahabonko nizibasa tembesa tempuri cyazi umwana afuneza delirium akugende kati mushoborere boyruzi neziko baziriza nezirimo amizi nezirimo amahira nezirimo cye boyruzi zirimo amahira utuzimba mbwenu utuzimba no turete rucyonka turiyo tuzimba rukureba turimo amahira ntukira kuretera umwana kwemba mu nkamurro wareba umwana nahemba umurro please umurro no gwakabi aha mwana abana bakukira nebitwa umurro butari burwiro bubindi yes then scabies no buri mwamizi scabies buri nko buri mwamizi buri nke biguna nubuke munonga so ahisi umwana abashaho bamutanisize arebe na cabbage yabo umwana nakuraje ninga takuraje akiryo mwaka gwo kujemwa reka kumbiko muka agunajangu aryo mwaka gwa 38 akatandika kushasho munda yazo mwirwara bamujangwa ine PID obecho nenki ngukonka iyanzire kucira ngo akoreki PID no rimirwanyu icyo kibuzo ni kishana ne cyabanzo wa infection PID ntcheta pelvic inflammatory disease yes pelvic ni shweka agama gufa gitwinom then inflammatory no kuzimba disease no burwire so nchinchi manyisa ngo ubu infection eka ascendinga ninge kayambuka yarugo mu bicweka by'cyama yazo muri nyinenda so kuyagira muri nyinenda nuko guma nashasha ecyayine ukore cyo kubanza nawo no kukakasangu abakundwa nabafuna buki ubujanjabe umbushikiro mu cyara ayine kuba ino mukundo omwe yayine abakundwa ateje neberiye ndwara erikurabiro mu kuterana nerabiro mu kuterana strictly TUTI naja ngo ene infection can cause this ejo TUTI ejo specifically ne rugo mu kuterana so umukora byo mbwangu kuko nabashoborire ejo kubanza nabakundwa icyakabiri no kakasanga umbazo gwa kufuna ngo gushikira naro kushanga umbazo gwa kufuna gutarugo icyakashatu no kuba nagumiraje kware nafuro umbazo gushikira nago gwangire cyo yise tukuba twasigaza no tukora test tweta culture na sensitivity culture na sensitivity nabashoborire ngo tukwato koko boyine babukuza batandika kubwitso mbazo tureba mbazo gukwita ubukoko bwo kozirota ubukoko boyine cyende cyo twara mezi nkatano nikitwara hagati y'ebiro bishatu
na wiki ninga wiki mwene chweka mwene biro bishatu ne 210 okumanya omubazo gukuza kuyamba ukabasa kuterera ukabaje kunkata mukushobora kwawe it's like obukoko mbawa bwatandikira kunuyifo ombechweka byechama hato bundo burakufayo then ubona kutemba buzo muri nyinenda kano shangwe eje ndwara yakura neba netubona umbazi eje nyine gukwaga umbazi goguruho kandi noterera no baje munonga shana ebukubasa kuritera obuzibu no kugira nti wakererwa munonga tukafune enkojo umunyinenda nizibasa kuremesa kuja kuzarage yes ningeze enkojo kuzibira amahuru kuja kutaho muri nyinenda waba wayegisira ukashanga enda yazo mu rusheke gashanga ebisiruko gagumuko gagumuko hati ebura kuzumu muri nyinenda oshanga wafunende omunsheke kitweta ectopic pregnancy so okwe harebyo byona aine kuzo mwirwaro bukirikare indebe emyaka 38 ati nkumanya yana akenda kufuna abana ninga pana cyonka ine kufuna umbazo gurugwe na doze shikire konko muntu yagiziremwe nkojo atakazira ha myaka eji kandi aine ndwareji netambwa kandi no mwana na jagaruka mufune nkojo zimuziha muninge cyo nkiba cyaho icyo kubanza ngo chances enkojezo zikendeza bukendeza imigisha cyo kugira ngo ende ine kuzo muri nyinenda henyine onka tukwasa kugira kandi risk eri hagati yo kushara ngo terezaho naho henyine wamara kushara enkojo nebasa kugaruka ada ninja lete bundi tukora ntugeza kugumana toziyam kwenda kugira ntafuke hahangoho ngo umuntu bamuzi muri nyinenda ntoziyamo muri nyinenda tozya tubuze twita tubo washing ati tubu ko kujoziye bampangoho ekibampango cyongere imigisha cyo kugira ntko ku ihurenera basa kurabaho dizo muri nyinenda rabe no hori yaye kwata imigisizanira rabe yabo kuba wafuna side ectopic tukahashara na side tukahashara cyako nikiba cyaho icyanshimiza n'abantu abantu ushaba mwemba manya nindandi bataha imyaka unajangwa ine myaka 5-2 nintungo buronda ahabushija ubwo mushija nababura nkamizi kandi akamwe kukarukira hija kandi atechumayiso gutakoraguza eje nindwaraki umugambo kwanguhi twine kitweta genital ulcer disease twine oburonda obukukira kwate biceka bitu by'ekyama cyonka ekintu kumushaba ecyo kubanza twine kukyebeza binyoro ebinyoro ndumwaburire ninge kitweta syphilis nkimwaburire kikuletera umuntu kufuna oburonda bukija bukagenda obumwe nibwo butakushasha kija kagenda aho ntuzi kiri mu stages zero primary cyonka yatahikira mubashaho akaraho kakukyebeza no kufuna omubazi naza kwekanga ayekanga uburonda bwaye yongera bwaba bwingi kandi butakigenda mutekerana turi mu secondary syphilis so ine kweyamba kugira ngo areba abashaho bamutanisize abo kuba hariho ibindi bikureta uburonda nko harimo za chancroid harimo za lymphogranum inguinaru bashija cyonka ayine kubanza ko mushaho akamurebera ryo burondo akamutanisiza akamugira atakaronda kana keki cyonka kuri jeja kuyagamba umugisha n'umuhango musifirizi nyerumone muteganza abo ko biro ukukira za chancroid kuzukwija zugumaho cyonka sifirizi yo nkija kagenda hija kamwe kagenda hakwija hija bubiri hakwija bubiri rwagendure hija nkabushatu bugenda no bweyongera nyona nateka ngo kuyakwasa kuba nakiterana abakuterana nabo maybe nibo bakumwisota kuko tukija tukamuretera oto teka kwanje nko mukazi obvious obo burire bonana burugo mu kuterana ya izero mwirwaro yashanga yo mushaho cyarabanze kumutuma n'umukundwa weye kugira ngo ubone abakebere babiri so waza kuchondoza no joshanga ngo buriro bwo hina hiyabwihire kandi bukarugo mukora ati mukuterana so unayana afuna umbazi aina kufuna na n'umukundo we yakufuna umukunda we yakabura gufuna taruterera uko naza gumana afuna yamaragaruka umukunda we yamuhereze yamaragaruke umukunda we yamuhereze kukashikano shaharho mbagira ngo hariho ibinyoro
eby'omushagama kandi tuba tutasharinga shagama kandi kubyakubasa kuba ebi by'omushagama mbe byandetera tuhere aho mukondo wanje tanagumutaka nkenke kabusha natubantukebere ebinyoro ntukebere shagama mudidaino kugira ngo ntukebere ekironda natantukebere ebinyoro ntukebere shagama nanombazo gutukuhereza ntuguhereza tukuteeka muki omushagama omubiri z'umushagama gwa niyo gwakorera emirimo gyago obiro kukira ebinyoro ntubateera ebikatu aha kibuno buri wiki kumara weeks 3 aharina kyonkaza byarengire nko kuwagamba by'umushagama ekitweta neurosyphilis turubira byo mu sebikatu so ebyo nimbiturura mukondo wanje tine byo utakubasa kutura okay syphilis generally and sexually transmitted okay ubwo najamu bamwita Olivia omwana we w'emyaka 5 naremwa kureba TV ngwa misho nagamushasha riri aha myaka 5 umwana naye yaremwe kureba TV doctor ni kibasikira kimwe myaka 5 kuremwa kureba TV cyonke kikukira kubo kirungi amwana ogwe kikukira oburungi okufuna assessment y'akiri muto nayitaga kumwihomuka ekyo kubanza tikirungi ko abana kumara obwire bw'inja TV ekyabanza kyehare abana bapimire cyonko yihireho ekyo mazima nayitaga kureba abashaho bamisho yinete sizibakora bukirikare umwana bamanye kiziba kiri cyonko mukato kwasa kumushoborera cyo gukora kamaraho nacyo ayine kubanza yakeberwa yaba ari umuhihi umuruharo no hakukiranywa national referral ya misho mwihango western amutwara aho bamurebera mishago arebe umushaho wa misho amugambire cyo gukora bukirikare so tiryabo no mu myaka 5 kushanga umwana yatanze no bwa ko bari ya myaka 50 kira abunomo ahabwa hati ahantu ho twahenderera kandi omuhereza n'abantu cyo butungi charity kandi twabatuye bakazire health products abakutusiyo program yeje ngo yegumeho ubundi hakadiro wacira bine byo kumya birungi munonga biri kushemeza amagara bishango maduko mwihanga ryona kandi nebya kasente kace akuburyo makaro kubasa shemeza amagara gawe na nabakazire health products niko twahendera tuti tureba no rwo kwansoro rukurataho mukama abarinde ebyamagara byambe kukibwaho Kazire Health Products.